TV. Sekafa Senior Challenge Cup 2017 irakomeje kuri dekoderi ya Azam TV. Kuri uyu wa kane tariki ya 14 Ukuboza, iyi mikino izaba igeze muri kimwe cya kabiri. Ikipe y'igihugu ya Kenya Harambee Stars izaba ihatana n'intamba mu rugamba z'u Burundi. Uyu mukino uzatangira saa 8 zuzuye kuri Azam Sports 2 shene y'106. Ku wa gatanu kandi guhera saa 8 ikipe y'igihugu y'Ubuganda izaba ihatana na Zanzibar Heroes. Mukino naho uzatangira saa 8 zuzuye isaha yo mu Rwanda kuri Azam Sports 2 shene y'106. Iyi mikino igaragara ku bafite ifatabuguzi rya Azam Plus risanzwe ku mafaranga 4,500 kimwe na Azam Play y'ibihumbi 6,500. Gana abaduhagarariye mu gihugu hose ubashe kwigurira dekoderi ya Azam TV ku giciro kikunogeye, utandukane n'amashusho acikagurika. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0728 502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.